E whakarite ana a Chad Chambers I tana hopu oro. Mo te kono hete kātū ki te pā o rā kai hautu. To travel kia ia hapori hapu huri no I te moti nei ai and getting amongst our people, I guess. That's my, kuna te highlight for me. Kua whakatū e Creative Natives he tāpoe marae, a ka huri haere e nei kaiwaiata ki ngā marae ki ngā wāhi Māori o te motu nei. Ko tā Chambers I timata ke tēnei kaupapa ki tāna haukainga o te tairāwhiti. So it sort of was, a whakaro was like 2 years ago when we sort of thought about not only just the Marae Tour, but me hoki ki te marae, hei mea whakanui ai a tātou and coming back together for a happy occasion. We started our first one back up at Ngāti Porou, Tairāwhiti. We done 7 marae there. Along that it was more just to bring our kids into some shows that they won't see, and also our kaumatua to bring them back out. He taira no tua whakarere ngā waiata o Chambers, a e waiata ana I ana waiata tawhito ki tēnei tāpoe. We bring in some originals, Boogeyman, Waima forever. I always like to represent Waima wherever I go. Koina toku nei pepe ha, so that's a little bit personal. Kia mohi o ai te iwi whānui no hea ko ai ai. Even that classic I done on the homai te paki, yeah. I don't want to talk about it, me ki. So that one will be coming up, a Boogeyman style, and just some nice and realness. Kua roa nei te rōpū e takahi ana I te mata o Te Waipounamu, a e kore te tāpoe e tau ki konei. This is our 5th consecutive show this week. Yeah, from Christchurch we go to Picton, I believe, and then Nelson to finish it off, and then we head back up north. Kare kupu, te honoretanga e, kia hono tahi tātou, ngā kai puoro, ngā kai waiata huri no mai o tōpito o te moti nei e. Whai muri I tēnei konohete ka peka atu te rōpū nei ki roto I te rohe o te tauihu o te waka a Māui, a katoa te wā ki runga I tēnei tāpoe, hei te kaumā iwa o Hanuere. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.